you want to speak about this yourself? Yeah, I'm not going nowhere. Could you stop filming us, please? No. Right, could you stop filming us? It's my house. I'm in my own house. Right. If I want to film in my house... I don't like being filmed, so... I don't mind. Yeah, I don't like my son being kidnapped from my own house. He's not being kidnapped. We've got a legal court order. You've got no right to take my son. We've got every right, I'm afraid, sir. No, you haven't. We have. So if you want to get your shoes on, Pip, it's up to you how we play this. Going. I don't want to have to put handcuffs on you and force you, but if that's what we have to do, that's what we'll do. You're saying you're going to put handcuffs on my son when he's committed... No one has committed any crime. It's you're all in the wrong. Right. If anybody obstructs us to do that, then they will be committed. What did you just say? I am not going. I'm afraid you are. I am not going. No, you're not taking me. You're not taking my son into foster care at Christmas. It's Christmas in 4 days. Decision. No. It's not my decision. No, you're not taking him. I'm afraid we are, fella. We are. You're not taking him. We are. You're not taking him. If you obstruct us, you'll be arrested as well. Don't touch me, son. Right. Don't touch me. Can you move that way? Don't go with him. Pip. Don't go with him. Pip, we're gonna... Oh my God! Get off my son! Get off my son! Don't come near me, man. Get off me, son! Get off my son! Get off my son! Have a look at that. Fuck you, look at that. You look at what's happening there. Get off me. 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 Videli ste to, aj takto môže prebiehať, poviem to tak, násilné odoberanie detí od rodičov v Veľkej Británii. Pani Norika jediné, čo povedala počas celého toho videa, bolo, že toto urobili aj našim deťom. Bolo to niečo podobné, podľa toho, čo ste hovorili. Takto asi pastor dával deti do auta sociálnym pracovníkom za asistencie 3 policajných aut. Takto deti plakali. Toto bolo väčšie dieťa, ktoré už vedelo povedať, či chce ísť alebo nie. 11-mesačného Samuela a Martina držali v rukách. My sme stáli na jednej strane chodníka. Samozrejme, že deti nás videli, že tam stojíme s policajtom, plačeme. Pastor s jeho dcerou Jessicou ich niesli do auta. Deti z auta, zo sedačky videli, ako my stojíme na chodníku a oni ich odvážajú. Kde boli 24 hodín, dodnes nevieme. A toto pani ombudsmanka ospevuje britský systém. Nevie, čo naše deti prežili a Martin bude mať doživotne z toho traumu. Martin dostal šok, prestal rozprávať aj v angličtine, aj v slovenčine. 2 mesiace nerozprával a oni si mysleli, že má autizmus. Namiesto toho, aby ho začali psychologicky pozorovať, čo mu je, že mu je smutno za rodičmi, mal 5-krát do týždňa mali kontakt s rodičmi a oni takto pokaždé odvážali z toho kontaktu. Priviezli ich na 1,5 hodiny, na 2 hodiny a takto ich pokaždé odvážali. 2-ročné dieťa, ktoré v aute spalo, zbadalo rodičov. 10 minút sa zobudzalo, pol hodiny sa hralo a znova ho tá opatrovateľka odvážala. Posadili do auta, my sme nesmeli ísť von. A toto chceme obhajovať? Toto je britský systém, ktorý sa deje. Toto bol otec, ktorý natáčal na kameru. My máme takisto nahrávky. Nesmieme ich zverejniť, pretože jednoducho boli nahrávky, ktoré nie sú povolené. My nesmieme ani na aj táto bola zverejnená anonymne, nevieme, kto to je. Bola anonymne zverejnená, my máme nahrávky, ktoré sme nesmeli samozrejme použiť na súde, nesmieme ich zverejniť ani vám, máme ich natočené, čo sa rozprávalo, ako sa deti správali, ako deti plakali, nesmieme to zverejniť, pretože nám povedali, ak použijete na súde toto, tak ste obvinení z toho, že teda my máme fotky tých supervizorov a všetkých, máme všetko, vedia o tom, že to máme, našťastie sa nám stalo, že nás teda nezavreli.